Vama u Zagrebu ima previše semafora, premalo kružnih tokova. Po mojem mišljenju, Približi se zbog mikrofona. za neke to je dobro. A da bi bar tako u Križevcima bilo kod mene, ja sam iz Križevaca. Vi ste iz Križevaca? Da. Vidim neka mjesta, ja sam puno ljudima zamjerio već. Prolaze ljude ko šašavi, ja bi ga odmah vratio natrag. Da. A da na semaforu stoje one sekunde, da znate koliko imate za prijeći cestu, to bi isto bilo dobro. Kako ne? A toga je premalo u Hrvatskoj. Da, vidim. Da. Jer Primijetio sam to. Da, to je, eto, vidite. Ništa, moramo apelirati na gradske oce, Križevaca, grada Zagreba i tako dalje, da nam stave više semafora sa sekundama, da znamo koliko imamo vremena za To bi prijeći. bilo dobro. Da je bar tako kao što je u Austriji ili u Češkoj, Da. ono bi bilo super. Eto, evo ga, evo, hvala puno, živjeli. Malo bliže zbog Evo ga. Što mislite, je li u Zagrebu previše semafora, a premalo kružnih tokova? Recimo kao u Varaždinu ili Sloveniji. Pa ja mislim da je, znači previše semafora, da bi trebalo uvesti sve ove kružne tokove. A jel vozite? Da. A što se tiče šahtova, situacija u Zagrebu je... Šahtovi ne valjaju, jer oni bi trebali biti na sredini. Oni nisu na sredini i udaraju u točkove. Ne valja uopće šahtovi. Ali što mislite zašto tako brzo propadnu? Oni naprave i za mjesec dana su već... Pa zato što su loše napravljeni. Da. To u stranim zemljama nema. Da, jasno. Tako, to... Dobro, zavisi kojim stranim. U Bosni možda ima. A, Bosna je priča za sebe i ove zemlje Srbija, a u Evropskoj uniji toga nema. U Evropskoj uniji su šahtovi na sredini. Da. I ne gazi se sa gumama po šahtu. Da, to je bilo dosta bitno i još zadnje pitanje, bi li vama kao vozaču pomoglo da na semaforima i pješaku naravno, da postoje poseban dio semafora sa sekundama koji bi odbrojavao koliko imate do kraja crvenog ili zelenog? To je dobro. To je dobro, to se ne može desiti da čovjek prođe kroz crveno neke stvari, da ga ne blica i to. Da. To je dobro. I bilo bi vam manje i dosadno, možda, čekajući crveno. Pa ne bi čekali, ako nema prometa po noći bi odmah vozili. A kad smo već kod toga, znate u Ljubljani da se oko ponoći gase semafori na 70% semafora i blinkaju žuto, jer onako nema smisla zbog manjka prometa regulirati neki promet, nego gledaš lijevo, desno, vrijede znakovi, što mislite o tome? Pa to nije dobro. To bi se trebalo nekako drugačije regulirati. Da se onda da se ne dešavaju prometne nesreće. Nevezano što nema ljudi po noći. Dobro, okej. To nisam stručan da kažem baš taj odgovor, ali to je bolje senzorski riješiti. Senzorski da se pali kad dođe auto na senzori i to je to. To ćemo pitati gospodina Marušića, on će nam to možda... Da, on će bolje. Dobro, eto, puno hvala i... Može, hvala vama. Živjeli. Hvala.